Yes, Mako Baba so Jama Scafi so bomodi na subscribe to channel no like video no na share said the beya unia bi nso sabeka video ni bi ni nyina etimi edi abom. Yes, na pese utwa u game a emfa ba bia so beba so Jama ho. Yes, bla so Jama ho na yentwa games nyina emfa ma kama. Yes, ahaya nso na udi ya wonsa ebeka wosika no entempa na so. Yes, wonsa beka wosika no entempa na so. Inti bla so Jama ho na yentwa games nyina emfa ma kama. Na se ebia o chat me na se ebia wo anyame nso a mpacho we nso ye minipa baako. Mene ni nyina na eye adwuma efre no Foster. Yes. Mene nyina na eye adwuma efre no Foster. Nti in case ebia pese utwa game bia wo anyame obetimi asende afa so. Obetwa games ni nyina de ama kama with same percentages na yes anapa game no be ma 25% commission na enumere games no so Monday special to aseda no be ma 30% commission. Yes nti was up games in the faso either say o de be fa me number yi so yes ana say o de be fa number we so ni nyina o de send ya ye behwe na ya games nyina de ama kama payment no so de ye nka nkire wansa yes draw ne buy and so na igina so na ye payment mo bia kama. Yes, inti yenhwe de offer anopa game no Nla Vag Tuesday Nla Vag Tuesday yenhwe setup we transfer from Lucky Tuesday. Okay, event number 31 mehu so ato 12 wa ha. Owi a no abeto 39. Owi 39 na 12 no o jump by. Owi a o meto ye 63 e wa ha. Owi a 81. Owi a pe eno betwa 76 into owi dia sa 39 we o mekanta 84 emesi kama into otimi kanta no besi dia owi dia wase yemfa event enkodi na be hu say 84 no e ba spread na dia amount 50 34 which is addition 84 e dia amount wo kama. Okay, good. Now 50 no we are a be repeat. Okay, repeat dia a be repeat ebela pay 68. Yes, a be repeat abela pay 68 ewo ho kama 68 ewo ho kama. Yes, 68 nso ewo ho kama. Good. Nti aha say no ye befa 68 50 34 no best 3 ewo so. Into pay event na no yi 68 50 34 ayo best 3 ewo so kama. Good. Nti enhwe current men oba current no so asay no ahihye no ewo ha. Nti obeto 12 ewo ha e de amount. Good. Owi a no obeto 39 owi a na 12 no ba jump na be si first box. Owi a wontwa 63 owi a 81 pe no obeto 76 fourth box position. Owi a na 39 no abekanta 84 e de abesi amaye. Good. To etimi akanta na sidia owi dia ene 50 34 84 ne en spread na ma 50 34 we $2 plan. Nti ye be best 3 woso ya strong 2 ne be woso pa na 68 50 na ye twa 34 50 no so. Nti 50 de be for free banker for ene ye second setup din so ewa ha. And also a transfer from national. And event number 2509 who saw 12 ha. We are 14 first box position. We are 14 pe no about to 40 no the abeshasi first box. We are now about to 71. We are now to 67. Into we are on also see emfa event enkodi. Yes, emfa event enkodi to bebaha. Number encounter biku hano 2469 to pay me event na be 2469 a tran best 3 ewo so 2469 a tran best 3 ewo ko kama. Yes, into ba current na say no so ahihye no ha into beto 12 we are 14 we are 40 we are 71 we are no beto 67. Good. Into bon say current no pakisa 4 we nyina esi so e no beto 67 into we dia event no ebe ko biem
nti twa bi na edi bi ɛwɔ hɔ kama nti say ne benya for your full game no 2 event no ye kambo ma say ne benya ne ye best 5 ɛwɔ so ne ye best 3 ne akofo yi 2 dalet 50 68 and 50 34. Yes, these two dalet me no 2 dalet me no na ho den pa ti bomodin say ahode wo ho a obetwa ne kase 50 no against 1 to 90 ya dey tum. Yes, against 1 to 90 na and also no yes na apese me twa games no so ma wa fafa number we aso blafie na enye adwuma kama blafie na enye adwuma kama me say we your friend Foster odo game ne sende na obehwe na watwa ma with same commission na medema no. Yes, your friend Foster, a very truthful and royal writer menena na ehia adwuma. Yes, we nso ye me number 0593673300 nso wo de send there nso metimi atwa ma kama games ni nyina yetwa bi afa bibia wo pese wo twa bia no fabla ibetwa ma na menka ho. Bye bye.